Yes, the significance of the colors is um, always related to the infantry, regiments, and that has been from colonial times. So normally would have artillery, they'll have their guns. The navy would have their ships as their colors, but for infantry, theirs is this flag, or what is referred to in regimental terms, is the colors. And this will be marched today. It's very significant, and it's revered by not only the military that are on parade, but by everyone in uniform, and even the president salutes the colors. तो आज जो प्रेजेंटेशन ऑफ कलर्स आप देख रहे हैं प्रिंस चार्ल्स पार्क में, ये एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन है। आज 30वीं सालगिरह है 3rd बटालियन फिजी इन्फेंट्री रेजिमेंट का रेगुलर फोर्सेस में, यानी कि फिजी के होमलैंड सिक्योरिटी जो है ये हम इन्हें कह सकते हैं। और जो कलर्स है, कलर्स माने कि इनका जो फ्लैग आप देख रहे हैं ये कलर्स है, और ये बहुत ही एक अहम हिस्सा है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस जिसे हम कह सकते हैं ये इस फ्लैग को दिया गया है। और इनफैक्ट जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, आज चौथा बार है कि ये प्रेजेंटेशन ऑफ कलर्स देखा जा रहा है। और ऑफ कोर्स 30वीं सालगिरह के तहत ये प्रेजेंटेशन आपके लिए आज किया जा रहा है। अब जैसे कि ग्राउंड्स में आप देख रहे हैं, एक आर्टिलरी का व्हीकल है, इसे हम कहते हैं बुश मास्टर, और ये ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा डोनेट किया गया है फिजी मिलिट्री को। इसके 10 व्हीकल्स हैं इस वक्त, 7 जो है ये ओवरसीज मिशंस पर है, और 3 व्हीकल्स आज आपके लिए डिस्प्ले पर रहेंगे। कुछ बहुत ही एक्साइटिंग सा है, एक 21 गन सल्यूट जो है ये भी होने जा रहा है। और ऑफ कोर्स अब हम वेलकम करेंगे जिनका इंतजार था, फिजी के प्रधानमंत्री कोमोडो वोरेंगेम बेनिमरामा का। Pero sa tanto talaga may nailuluyo na damatan ito na turang Prime Minister, Urangge by the Marama, and non rin damen mga merang wala mo nga may kar na may salut taki ni na wato ya sana may tawra non rin damen dambe ni kay wara ki bondo tiko na pulang ito kay na president ni nanda matan ito. Yes, ladies and gentlemen, just those footages there of the head of government and Prime Minister, the Honorable Rear Admiral retired Warangi Banimarama and Mrs. Banimarama, led by the Chief of Protocol, as they'll be saluted and acknowledged by the parade, and then ushered to their designated seats as they await the chief guest presiding, His Excellency the President of the Republic of Fiji, Major General Konrate. तो प्रोग्राम आज का कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री का जो सलूट है ये फिजी मिलिट्री द्वारा ये सलूट किया जाएगा, और इसके बाद में अपनी जगह लेंगे, जिसके बाद हम वेलकम करेंगे फिजी के राष्ट्रपति, और उनके द्वारा कुछ बातें भी होंगी। यहाँ पर कुछ एक्साइटिंग सा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा वातावरण है जो छाया हुआ है, सभी लोगों के चेहरे पर एक्साइटमेंट है, और ये स्पिरिट है फिजी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 2017 का। Anda ba beri nak takap lebu na bengarabi ni be rokobi siapa main na bula ba mati balu kay na bengarabi ni nonda mati ni tu na ilulu nonda mati ni tu turang Prime Minister en non ramai salut tekira na leoni katulu ni mati balu wa tala kina bira na leoni katulu ni mati balu na lulu teltunga wan Minister ni Defense Mr. Kubombola na non rasa na pakar takin inda mendam mer lagi inda bekina na ilulu nonda mati ni tu kan dari na kena serau ni rai apa kena na roka mai beira leo ni vanua en dindin ni rakini bula rendu thapu mai kena en kena mai maru takini kuwa na ka pasa ko bulu bitu ni ambaki ni tunga lali ni nonda vanua lo mani wako biti. Yes, host the Minister for Defense Ratunoke Kumbombola had just received the Honorable Prime Minister and Mrs. Banimarama. As you could have seen, also sitting there was again the First Lady. Everyone is being seated now as we await the arrival of His Excellency the President. तो जैसे कि आपने देखा, हमारे जो देश के मुख्यमंत्री है कोमोडो वोरेंगेम बेनिमरामा और मिसेस बेनिमरामा ये अपनी सीट्स ले चुके हैं, और ये रिसीव हुए हैं आज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑनरेबल कुम्बोम्बोला द्वारा। ये यहाँ पर फर्स्ट लेडी के साथ में सीटेड है। अब बस इंतज़ार है
हिज एक्सेलेंसी चोची कोनरते जो फिजी के राष्ट्रपति है उनका, और उनके यहाँ पर आने के बाद में जो एक सल्यूट है ये फिजी मिलिट्री द्वारा ये किया जाएगा। Yana bakuni kena mai muri na itu betul betul gravi he parota kena lo mani rarango mabala tana singa ibanu ni mine ka pasang bulu ka bitu ni mbak ni tunga lala nan rotini te dembo tunga kana rotini ni nonta mati ni tolo mani ya erra na barau tanto tele tunga mai na preside ni nonta mati ni tu e ka tana ara keni barau na rotini na barau men na wa te dembo te kitanga ka tiki ni ben gravi buli songo de babri na bolebu ira te ko na turanga ni obisa liu nonta tamana ba mate balu wakina na tamana ni obisa mate bole wana nonda benua pera talanga era sureti mai mena bese burubura mera mai tiko karamata ni be mate tu ana nonda bonola mani goviti e ki memendo bota te kana buni songo garamite gara rarango na Prince Charles Park en Nandi. Wonderful coverage as we see the diplomatic corps and also defense advisors from foreign missions that are based here based in Fiji, based in Suva. And also to the background, the sittings of the cabinet ministers. Wonderful pictures here of our distinct and distinguished guests, as well as we could all actually feel the patriotism and the spirit that is amongst the crowd this wonderful morning. तो आज सुबह भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ इवेंट हुआ है नांदी टाउन के जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, और ये रहा है एक चैलेंज द्वारा जो फिजी मिलिट्री फोर्स और फिजी पुलिस फोर्स के बीच में हुआ है। ये एक ट्रेडिशनल सेरेमनी ही था और एक सल्यूट जो है ये परफॉर्म किया गया है नांदी के मेयर को, यानी कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर को, जो आज सुबह ही नांदी टाउन में हुआ है। Ini tiki-tiki di bengkarabi baru takian singale bongo na non rabai tiko talanga na leoni nanda bosiado nda bawa di bina lebu ni na biu toko boka tiki-tiki na be buba leso boka songo boka politiki ndu ndalawena abata lakina na ndu ni nrakini bula ndambula mai kina ndu di kautamata yanda ndu ithabu mai kina ena singani kuai singani kena mai marotaki na embaki ni tungalala na ka wasanga buluga bitu ni embaki ni tungalala ni nonda bonolo mani go bitu irra lubenda era marotaka na nondra kuilala lai na kena isulu e totoka ba wati na singileti e matau ka matalondina ni kimi misara botoka en buku ni kena nraki marotaki talanga bakina ena songo ngara bitu ngoka nandi membalata na kena marotaki ni ka besingo buluga bitu ni embaki ni tungalala. Yeah, this parade is being the trooping of the colors, very significant. It's historical, dates back to many years. Celebrated by the British Defence Forces and also Defence Forces of the Commonwealth. And Fiji, the RFMF celebrate this auspicious occasion by marching the colors through the ranks. You will witness that when the colors are marched in front of the ranks, it goes back to times of prior to war as well as after war, where the men and women that are part of the contingent actually eye the colors for encouragement and influential morale. तो आज हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं देश भर से आप देख रहे हैं, आप सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अगर आप अभी में ज्वाइन कर रहे हैं प्रिंस चार्ल्स पार्क नांदी में, आज एक बहुत ही फेस्टिव सा एटमॉस्फेयर है, खूबसूरत मौसम है। अच्छी बात यह है कि मौसम भी हमारा साथ दे रहा है और जो देश का जो झंडा है यानी कि फिजी फ्लैग जिसे हम कहते हैं द नोबल बैनर ब्लू, ये आज बहुत ही गर्व से सभी फिजियंस द्वारा लहराया जा रहा है। और ये ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर कि कड़ी धूप के बावजूद कई सारे लोग जो है, कई सारे बच्चे भी हैं, ये हमारे साथ में आज सेलिब्रेशंस में शामिल हुए हैं। Ena rarango na Prince Charles Park uradangan rakitongo kasambau to tokan dina ya maina toka launi nonda banua na matakani kuwa na binuda era baga dina toka kina na kena taun binuda e ruana dhurbola lai kina ngona lai lalai e rausa maruta rau na Fiji Day na ya wani ruana kaloko na matakango ve gesoble lai ke lela ke baga rausa sarati kubain robulo widaka yang goe nandi sambau kata-kata dina tunan raki
era ni saraba tongo ri randame tongo na numani tokani ngone buli wa kina be kiba minanga se da kina umbula ena kena mai maru te kina songo ena boku ni kena mai bana numani ka baso ko bitu ni mbaki ni tunga lala na nonda presidenti ni matritu era sana bara utang tu mai e tu la ka membele tira ni ira rambau laki tingo matalanga karator ndo ni tutu ena veta sare dake di biluta kina bengravi ena boku ni mate balu to ko ni buru-buru ni unifil mai lepa nuni na non rangau ni bengravi era laki taura nei tutu baka force commander kai sebu ni ngoni ni biti mera taura nei tutu baka force commander kan dina manda ni rangai semayani me baka taki Major Jerry wanga ni sau endon turanga kar lagi taranga nei tutu baka deputy force commander ena bugun unifil so era laki tarana bengravi baka commanding officer iya anon da president ni mata ni tu era na bulang do kai tikungo era mbau taura nei tutu baka force commander ni unifil lepa noni en boguni beke di mati balu kan dina manda nersa mai torto kan tutu po presidente no tamate tu. Yes, indeed. Just to follow on to what my colleague has just said in Itaukei, just a bit of background on His Excellency the President, who is also the Commander-in-Chief of the Republic of Fiji Military Forces. His historical or military background dates very emphatic background in that he rose to become the first Fiji force commander ever to the United Nations Interim Forces in Lebanon, and has maintained that Major General. As we have them approaching now, you can see the aerial footage of His Excellency's entourage as they have accessed the parade area. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एरियल फुटेज है हमारे देश के राष्ट्रपति ये अब आ चुके हैं और ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रिंस चार्ल्स पार्क नांदी में इनके अराइवल के ठीक बाद यहाँ पर कुछ एक्साइटिंग सा डिस्प्ले हो रहा है फीजी सेना द्वारा यानी कि फीजी मिलिट्री द्वारा 21 गन सैल्यूट जो है ये किया जाएगा और ये ऑफ कोर्स हमारे राष्ट्रपति यानी कि हिज एक्सेलेंसी जोची कोनरोते के लिए रहेगा और ये 21 गन सैल्यूट के ठीक बाद जो नेशनल एंथम है ये गाया जाएगा सभी लोग द्वारा Rasa ya mai na presidente ni nonda matni tu karabulang to kai sartala tinga ni kena mai maruta ki nei ka basa ngabul ka bitu ni ambaki di tunga lala ni baru tal nga menang gai rewa kenan rotini ya na buni poro boy balu kena we kani na buni pengarabi bo matni tu membala ta be kadibi songongo na Prince Charles Park nandi anda sana voka bidu na ta ta na commander mati balu wa kena na president nonda matni tu na non rausa mai voka takila na voka ro boy balu kira-kira nama ki na langati ni seren na matri tu. Yes, ladies and gentlemen, now His Excellency will now take his position at the podium, at the military dais, where he'll be received with a presidential salute by the parade commander, and in that essence, the Fiji military forces will play the national anthem. And in that, so also the presidential ensign will then break the presidential flag.
wonderful outtakes of the parade. Now we'll have the parade commander approach His Excellency the President to conduct the inspection of the parade. तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये परेड के जो कमांडर है ये अप्रोच अब कर रहे हैं फिजी के राष्ट्रपति को और इसके बाद में इसके ठीक बाद जो है ये परेड का एक इंस्पेक्शन जो है ये किया जाएगा परेड कमांडर द्वारा Niliuliu ni bole ni bagi balo ngarabi tabakina na bengarabi en rarangwa kara Prince Charles Park commanding officer di 3rd Battalion Lieutenant Colonel Opinion in Aliva era na pagarau tamana ni bengarabi era laki saraba karaba din taka kara laki beba kan ditalanga na nonda president ni matin itu kara boleh untuk keser tal dengan buli sogo di kuah kibe ira kita sarada leo di nonda mate balu ka route ni sibia na limanan rau na nonda sotia lewe ni katolu ni matai balu pole ni bagi balu tungo era kena mai bangana no mai nai ka vasa nga bulu kabitu ni embaki ni tunga lala ni nonda banua tanda basa mata kalesu mai na dios nga bulu ka wono na embaki ni nonda angalitu ki mbolatanga ni peretania mana tina ka balu bitu sanga bulu ka ba kina tina ka diwa bitu sanga bulu ni berra ni ngai suli telebe kenda nonda tunga lala kandangai bukata lala taka de sona tunga lala enda bena kenan ra sona tunga lala e dakana keni balu ka dakana buka dimbi balu ya nonda mai buka tunga lala tai ko biti mai peretania mai bolatanga ni e mai suli ndona ken ron beba me kanda sasara ba to manda to mai kanda pa bena kena buka lebu sai ka bis fasa ngabulu ka bitu ni ambak tunga lala enda mai buka na numa to kara sigre kwa kara sa to so to bengori na president nonda matin tu bakina na nonra be buka nditi to mai Lieutenant Colonel Penioni Naliva. Yes, the tradition of the inspection of the guards dates back to medieval times, and it's still adopted today. Normally, the kings or royalty or emperors of that time would march in front of their the detachments ready for war, and to look straight into their eyes to build morale, not only to build morale, but to see and obtain their loyalty. So this is a tradition that's not brought out of thin air. It's something that's carried on from time and generation. तो ये जो आपके आंखों के सामने हो रहा है ये परेड इंस्पेक्शन इसे कहते हैं और ये बहुत ही परंपरागत समारोह है यानी कि एक ट्रेडिशनल सेरेमनी है और ये किया जा रहा है फिजी के राष्ट्रपति और उनके साथ में जो कमांडिंग ऑफिसर है परेड के कमांडिंग ऑफिसर 3rd बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल पेनियोनी नलीवा द्वारा ये किया जा रहा है तो ट्रेडिशनली इसे परफॉर्म किया जाता था जो सैनिक है इनको और भी हौसला देने के लिए परेड इंस्पेक्ट करने के लिए और अब ये बहुत ही एक अहम हिस्सा बन चुका है Fiji Day Celebration ka. Totoka na nrakini bengrabi era non rasa tombale ga tayam betal tunga mai ne lulun da matritu president non da matritu e bayra na non da sotia kar boka sar sarta ki era non ram sana laki sema no buni ken to bay tu to bay parauta ki bembalata na singani bengrabi ngo kada ba na kina bolebu ni tede botongo kan rotini non da matritu ga botanga kina nan rotini me balelebu non ra turanga president ina nonra san muria da keni tu bagi balu mebaka etu balaki ina bogni signi kuwa kena bengarabi. As we now see His Excellency the President proceeding to the gun batteries, where he has already made the inspection of the detachments of the infantry, and now will inspect the gun detachments from gun 1 to 4, and then lastly we'll then proceed to the RFMF band to conduct the final inspection of the band, and then we'll return to the dais. तो ठीक इसके बाद में यहाँ पर जो राष्ट्रपति है ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं इस वक्त गन डिटैचमेंट्स का 4 यहाँ पर जो कैनन्स है ये रखे गए हैं और इन कैनन्स द्वारा आज एक डिस्प्ले जो है ये आपके लिए किया जाएगा ऑफ कोर्स उनके ठीक बगल में जो है ये बुश मास्टर्स खड़े हैं
ये कैनन्स वैसे डोनेट किए गए हैं फिजी मिलिट्री को गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया द्वारा। ये इस वक्त इंस्पेक्ट हो रहे हैं और इसके ठीक बाद में जो ब्रास बैंड का इंस्पेक्शन है ये भी किया जाएगा राष्ट्रपति तथा परेड कमांडर द्वारा। Pagkaturu ni mata na bonga ni domo ni biukila na buni pakatangi erongo dito ka na lomani rarango na Prince Charles Park nandi kabayo kadi kan non ratang bala talatunga na non dulu ni mata nitu na bakudi inspection pera na sipa na limanan raw na non sotia lewni katulu ni mata valu semaya ni kira kana laki lorai na lori parota ki na Bushmasters kabata laki na nanda kay ni bonua maybe erto na velu tegitu kan buni pengravi kabata lang akina na be grave soe baro taki tu bala ki ba mata usara kape ka ni kede kenan raki na boku ni kena mai maro tiki tiko na ka pas nga bulu ka bitu ni amba ki tunga lala ni nonda bonolo mani go biti. Yes, 47 years of independence, wonderful parade, wonderful scenery, beautiful weather. It's lovely to see Nandi and the nearing areas here in numbers and in the significant and iconic blue that Fiji is renowned for. I failed to mention in the rear of the actual parade, we have positioned there the 4 howitzers that was donated by the government of the Republic of South Korea. Very fortunate to receive those 4 big guns to replace the old decommissioned ones. And also displayed to the rear is the Bushmasters. 3 of the 10 Bushmasters that Fiji had acquired from the Australian government. 3 that are positioned here, ones you needed and used for training, for pre-deployment training of the peacekeeping forces in Syria and Lebanon, whilst we have the 7 UN white painted Bushmasters in right now deployed in the Middle East. तो जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था ये बुश मास्टर्स जो है यहाँ पर खड़े हैं और इन बुश मास्टर्स द्वारा डिस्प्ले जो है ये थोड़ी देर में होगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा ये डोनेट किए गए हैं हमारे फिजी के सेना को। इनमें से ऑफ कोर्स 7 जो है ये ओवरसीज मिशंस के लिए डिप्लॉयड है और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस द्वारा ये इस्तेमाल इस वक्त किए जा रहे हैं। 3 बुश मास्टर्स ये हमारे देश में ही है और इनफैक्ट आज जो 3rd बटालियन फिजी इन्फेंट्री रेजिमेंट है इन्हें आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंस चार्ल्स पार्क में परेड के लिए। 3rd बटालियन के नीचे कुछ लगभग में 1000 सैनिक जो है ये है आज प्रिंस चार्ल्स पार्क में अप्रोक्सीमेटली 500 जो है 500 सैनिक ये आए हुए हैं परेड के लिए। Na matambani ni matai balu etiki teletunga ni katulu ni matai balu matambani ni matai balu bekem ni na sarapati kumai na bengarabi bagadoro tikani kwa kana Prince Charles Park nandi mambelata de kapasa ngabulu kabitu ni mbaki di tunga lala na maro teletunga ni mbaki kongo na kan donan rau ni mbaki inonda to bengarabi maina tinika diwa tinika bitu kena ronong dulu tinika bitu sa mbaki donan rau kina na matambani ni matai balu na mangarabi kina na military tatu na nonda banua na bulo Disemba kana bawa bina ko lebu di tigli sokongo embo tikitel tunga ni bengarabi na matambani ni matai balu me baka nirto borongi na ibiu lebu ni katolu ni matai balu nonda banua kanda bawa bina kina bawa lebu sa tanto bengorina lunda matri tu na budi be kaso eto bola ki belata na bengarabi bawa rotaki na rarango ra Prince Charles Park. The inspection segment has ceased, is over, as we have now witnessed the parade commander ushering back His Excellency the President to the main dais. Failed to mention, and would be a real discredit for me not to mention and acknowledge the 100 years centennial of the RFMF brass band. Now they will conduct the actual the other importance of the parade, where they will now witness the trooping of the color. तो अब जो है ये ट्रूपिंग ऑफ द कलर जो सेरेमनी है ये परफॉर्म किया जा रहा है फिजी मिलिट्री ब्रास बैंड द्वारा।
Now, ladies and gentlemen, we're having the colors, the escorts to the color, which is the first detachment. They are now receiving the color to be put onto the ensign. Normally, the ensign is the most junior officer of the Fiji Military Forces, of the officer corps, and in this case, in the 3rd Battalion Fiji Infantry Regiment. You see the regimental sergeant major is now handing over the colors to the ensign. तो ये जो है आपके सामने हो रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ कलर्स, और ये कलर्स दिया गया है रॉयल हाइनेस द क्वीन द्वारा और 3rd बटालियन फिजी इन्फेंट्री रेजिमेंट को जो है ये कलर्स आज प्रेजेंट किए जा रहे हैं. Me baka ni rai ni beng ravi enda baka dina takatoka ngoka na kena mai soli na rotini ni katulu ni matai balu na itu kutu ke torrawa ni rotini ngo era salut matanga kina na ngone maramambale na rananti ke peritania era soli talanga mai baka loma ka mai banga takira nonda banua ya na kena itu kutu ni rando tingoma na turanga ni balu ngone ndondua na kena itu kena itu dabuti ena loma ni ndua na itu kutu ko matai balu me baka sa tingoma gori di pakarau merangai macita ka sa taka betau tu yani na lewe ni katulu ni matai balu na kena tubo ni bengarabi enta pakan dina taka tokongo. Now the colors have been received by the guards. They've presented arms in saluting the colors to now follow into the trooping of the color through the ranks of the rest of the detachments. As you can see, they're presenting arms right now with the ensign holding the regimental colors of the 3rd Battalion Fiji Infantry Regiment. Following this, he will join the guards and they will be called the escorts to the color. And then they will then formulate in, or actually stand in the reception. Now we have the escorts to the color. We will now march through the ranks and troop the color. So this is pretty much the segment of trooping the color, where they march through the ranks back to their original position
of the Guards. तो जो सेरेमनी जिसे हम कहते हैं ट्रूपिंग द कलर्स, ये इस वक्त परफॉर्म किया जा रहा है और जितने भी रैंक्स हैं इनके थ्रू ये कलर जो है, जो फ्लैग आप देख रहे हैं, ये ट्रूप किया जाएगा 3rd Infantry Regiment द्वारा. Nabika wata buta to manda tiko ya na ken majitaki nan roti ni katolu ni mate balu. Sanda rau ni na sarava sartungango. Na velu taki ni matambani ni mate balu wakina vera na turang ni balu era sema na ken thon na kibo mata una trutu bani bole ni bang mate balu. Karabi tokangoka ena rara na Prince Charles Park. Given that the colors are about to be marched through, the parade Ladies and then gentlemen, presents please arms. be upstanding for the trooping of the color. And now everyone is invited to be upstanding to acknowledge the trooping of the colors. Ladies and gentlemen, kindly take your seats.
March fast and slow and in quick time. Right will retire. About done. Right.
and gentlemen, now we're witnessing the leading contingent, or the Detachment 1, which houses also, consists of the parade commander, parade 2IC, and the colors that were trooped today. This contingent being the first contingent, or contingent number 1, is also the guards to the colors, escorts to the colors. तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त इस परेड को इस वक्त लीड कर रहे हैं, ये पहला डिटैचमेंट है जिसमें आप परेड कमांडर को देख रहे हैं और इसके साथ में परेड के 2IC यानी कि सेकंड इंचार्ज ये भी है और ये इस इंटायर परेड को इस वक्त लीड कर रहे हैं. In the Sarabatingoka, na March Pass, and the Vakasar and the Rivakatalo Tatico, and can my Tona can go to one, can Barao. Bogatimbi Balu, and Dona Mate Balu, Dona Matinitu, the Vakasar and Kena, the Sarabitongoka, and on a Sabai Utikan and Balu, as a total study of Malua. Pay Ronitokini, LM. Ruono, Pinabona, Sarabatomai, the Wedding Gonugoka, Memberlet and a March Pass, Sangrabi Tongoka, the Borotom of the Wari, the Bengravi, and the Bana Matatico, Memberleta, Nanda Kaini Bonua, can Nava Kavamoleta, Rosang of Ulodua, a ticket to the Bengravi, Katababana Kinabolebu, the Belutek Mongosa, the commanding officer, the third battalion, Lieutenant Colonel Penion Naliba, and Nanda Tek Mongosa, the Rai, the Bengravi, Memberleta, and the March Pass, and Gravital Tungango, and a Prince Charles. Paying the compliments, the ensign also presents the colors during the march past. Detachment is commanded by Major. It is asked that everyone acknowledges the colors by standing in respect to the colors. तो सभी ऑडियंस से ये इस वक्त मांग की गई है कि वो खड़े हुए और जो कलर्स है परेड किए जा रहे हैं उसको रिस्पेक्ट देने के लिए यानी कि इज्जत देने के लिए ये ऐसा किया जा रहा है. याद रहे ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल सेरेमनी है, परंपरागत समारोह है, यानी कि ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो है ये रखता है फिजी देश के लिए और ऑफ कोर्स फिजी सेना के लिए. na presidente na damata tu balatana na March Pass sangar rabital tingoka kini non robelu taki na beturang ani balu her baro taki na budi bengrabi baro ti takar singoka kada pa budi na makina bogalebu ni rasaba so so lele bolu na no marotaka na bekadibi her bogatabi takina na non da lele mate balu ka bakina veira na turang ani balu Nambalata, like a tool with Mativalu, and a very much pass, Garabitingoka. Nambalata, can have one and make was some will be to name back in Tungalala, Nino the Martinito. The Master of Ceremony is also announcing the parade appointments and the traditional areas where they hail from. We come up now to the last contingent, or the contingent number 4 contingent, or detachment. But we'll also pay compliments to His Excellency the President in their march past by the eyes right and the officers paying their salute. तो आप शायद देख रहे होंगे कि जो परेड के जितने भी ऑफिसर्स हैं ये राइट साइड की ओर फेस किए हुए हैं. ये इसलिए क्योंकि फिजी के राष्ट्रपति यहाँ पर खड़े हैं और उनको रिस्पेक्ट्स पे करते हुए ये एक इनका ट्रेडिशन है, ये इनके आगे से जो है मार्च करते जा रहे हैं. और इस वक्त जो आखिरी डिटैचमेंट है ये फिजी के राष्ट्रपति के आगे से पास हो रहे हैं. na budi bi kadi bi na bengra bi la mani mate balu di nonda banua karamba bilu te sarta la tunga me bakara sabi bon de ti tokina na ka kambura gitu ko na la mani rara ngoka na prince Charles pakai nanti mereka pasang bulu bi tuni ambak di tunga la kana me maro te gitu na singani ko kan ta babri bina bolle bonir sangat talanga ni tu suka na liu ni nonda mate tu president nonda mate tu na non rasalur ti ko na nonda sotia leoni ka tulu di mate balu karra tokan non rayo mata-mata marotaki kita pa bina tala kina baglebu na matambani ni mate balu ni baka tarata to na songo ni bengra ni bolle ni bagi balu karabi tingoka na prince Charles paka pa mboti te ko ni rai
sarabi kama kare se tu na nomani di ngoma tiku mainan tau ni sara mana nonda viti nonda pe anu mana lomani dolo mana lomani banua mana korni da kai na bruni da ka ni singani boga venga venga tu ni kwa nda mai maru taka bota tiko na ka wasa ngulu ka bitu ni mbaki ni tu ngalala. Following this, ladies and gentlemen, we will soon break into quick time, which is the next segment of the parade today, and they will make another round. As, acknowledging also that following this parade, as mentioned prior in our Hindustani dialect, that they will be challenged. The whole parade will then march out onto the Nandi town and be challenged by the charter. They have already been given the charter by the Nandi Town Council, but they will be challenged by the police. It's a traditional thing, especially when you are entering for the first time with weapons into the town. तो इसके ठीक बाद जितने भी परेड के ऑफिसर्स हैं ये मार्च होकर अपना रास्ता लेंगे नांदी टाउन की ओर और यहाँ पर जो है चैलेंज ये किया जाएगा चार्टर उन्हें दे दिया गया है और ये एक ट्रेडिशनल जो इवेंट है ये रहेगा पहली बार ये हो रहा है कि जो सैनिक है अपने वेपन्स के साथ में नांदी टाउन में पधारेंगे और इसके साथ इन्हें चैलेंज किया जाएगा फिजी पुलिस फोर्स द्वारा और ये एक सलूट जो है नांदी के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि नांदी के जो मेयर है इनकी तरफ ये सलूट जो है ये किया जाएगा आज Dito mani boli na kena program ito na kibata na singani kuwa kena vengarabi na match pass engarabi tiongoka tuku ni lobe kito ia ka pagamoti pagamgiti o meusa tiku talna taka ni kemuni na ba sarabo tiku na ngongoka na vengarabi sen boli di bogai balu ni na utengo erang kai tayam be na nonta motai balu erang kai zurumai ni na lomani tawni libungo nanti ia tuku bi bagandita ki ni satu na kena ibolatara ni tayam be na lomani tawni satu oti ase bagandita kisar mai ne kadioni singa ni bulongo ena singa no na kena bolatara ni tayam be ia erna singa ni kila atletico le ni bonua singa ni kila atletico na vengra be kana tamata la ni obisa na vengra bingo na buguni tayam be ia na kai bagandita ki mai miniti ko na lomani tuba mer la ki bo atakila na kena la ki tayam be takina rotini ni katolo di mati balu ni na woti ngoka na Prince Charles Park na dhulumen na lomani tawni ngonandi katiku di program tiku di program baro taki membalata na signi kuwa kena vengarabi We're now onto the verge of breaking into the quick time for the parade. As you can see, the parade commander in the ready to give out his command. But then also significant too, after the march past, we will also have the 21-gun salute, which is being, if you see to the rear of the parade, is the battery. They've now broken into quick time.
Officer Class 1 to se takape from Tobu to Toya in Lau. Ladies and gentlemen, we've now witnessed the march past, both slow in quick time. We now witness the parade commander taking up his designated post to end the actual march past. And then we will then go into the segment of the 21 gun salute. तो याद रहे आज 3rd Battalion Fiji Infantry Regiment के जो parade commander ये है commanding officer Lieutenant Colonel Penyoni Naliva और ये इस वक्त लीड कर रहे हैं बस खत्म ही होने को आया है ये मैच और इसके ठीक बाद जो 21 गन सैल्यूट है ये परफॉर्म किया जाएगा और ये 21 गन सैल्यूट एक जो ट्रेडिशनल सेरेमनी है ये इसे हम कह सकते हैं और ये हम परफॉर्म करते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए यानी कि इज्जत देने के लिए फिजी के प्रेसिडेंट को और ऑफ कोर्स जितने भी सैनिक जो है ये सर्विस द्वारा मारे गए हैं यानी कि सर्विस करने के दौरान मारे गए हैं उन सभी को रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए Ni tomani ka makuri na pole ni pakai balu. Dapakan dina takatinggoka en alamani rara lebongo na Prince Charles pakai nandi kena mai maruti tiko na ikabasa ngabulu kabitu ni amba kini tungalala. Na match pass maberon lewani katulu ni mati balu nanda banua. Dapakan na mata tungani en kena na ba kata mo deta gibo rosso ngabulu kadua nanda kaini banua kanda rata na saraba. Na lori baro taki pakai balu da Bushmasters le pakai sama dondo lenga mekina na be wekani pakai balu pakai matinitu vite ke Australia kanda sama iba ndina takaya na be ngarabi ni match pass katolo ni mati balu era bugni bolle ni pakai balu ngarabi tingoka na singale bandai Now, ladies and gentlemen, the parade will now dress to get back into line, so to speak, and then they've actually formed 3 ranks, and they will now await the 21 gun salute, which is to commemorate an auspicious occasion historically. And today will be nonetheless the Fiji Day, 47 years of independence, but also in respect to His Excellency the President who is presiding. Yeah, now the actual parade is the dressing into formation after the march past. Once they finish the formation, activated by or commanded by the parade commander, Lieutenant Colonel Pinion Naliva, the battery will take their indication from there, and then the 21 gun salute will commence. तो एक बार जितने भी सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं उनको इंडिकेशन जो है ये मिलेगा परेड कमांडर द्वारा और यहाँ से फिर 21 गन सैल्यूट जो है ये होने वाला है Ena bilu teki mangosa ni Lieutenant Colonel Penyoni Naliva
Ena bogoni ka tolu ni mati balu kira kena pe ngrabi. Bemboleta na bole ni bagai balu. Santa na bagarau. Bagan dina tango na kena. Kaka mbole taki na kai ni banu. Bagar rosa na bulu badua. Present arms. Right. Will fire 21 gun salute. Ladies and gentlemen, please be upstanding for the 21 gun salute. For Fiji's 47th Independence Day. Right. Present arms.
Ladies and gentlemen, kindly be seated. Now, ladies and gentlemen, that concludes the actual 21 gun salute. We're now witnessing the closing part of the actual parade proper. But before that, I think supposedly there's an address. I don't think there's an address. No, that's the end. Actually, His Excellency now awaits we are now with the departure of His Excellency. तो अब आज के कार्यक्रम के अंत तक हम पहुंच ही चुके हैं। बस अब फिजी के राष्ट्रपति जो है ये यहाँ से रवाना हो रहे हैं और मार्च जो है ये कंटिन्यू होगा नांदी टाउन में और 21 गन सैल्यूट जो है ये आज का आखिरी इवेंट रहा है। Tingo miti kona e tiku tuku na non rasara sara tu kame na kanda mai na poli kuni non tabanua mai tele lambasa pina pole puna kena makaritu na sarabi ni FBCTV en buguni kena mai maru ta kene kapasa ngabul ko bitu ni mbaki di tonga lala non tabanua sambai ngarego to ya na 21 gun salute kasa na barong waka na boku ni march out di samai laba na march pass en tapi kun bi grabe talanga karasa ang wala bengorina iduli non tamatini tu kabata lakena na presidente non tamatini tu pe muira tu so bino bole usara na sara botel tu ngamai na FBCTV ada budi programu e zona gitu kan na lomri rara na prince alas pakai nandi pembelatan mereka wasa bulu bitu ni ambak ni tu ngalala en singendai na kamuni yo ziad ngoka bakina wana itokani o na soro tubuo sarasuli kimle telani be major vuia sawa na buguni be bugandi taki ena kena borra udo kitale na ido ni bengarabi ka to na gitu kana matanga ni ko mambelatan na kena maruta kene ka wasa bulu bitu ni ambak ni tu ngalala na tabano तो आज यही के साथ में हम ख़त्म करते हैं। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं FBCTV पर बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। याद रहे आज का इंडिपेंडेंस डे का थीम है एन ऑल इंक्लूसिव एंड केयरिंग नेशन। तो इसी स्पिरिट में एंजॉय द फिजी डे। मैं हूँ ज़ियाद और अपने कॉलीग्स निमी और कर्नल बुयू सावा की ओर से आप सभी को सलाम, शब खैर।